chitari kwenyara niko bagenderete konyora obokonyi korwase abasamaria baya erio na barabu kwegendereria ekiombe kia Joshua Nyarechi korwa kitutu cha North nekemo kiabo ikigendete korwa obokonyi gochia sabantu au abwaserit koria rero baba gutarira chisukuru au nakobwatuka obokonyi bwa bene egetambukiro kia bagekogokerwa nabange muri keito dipo nasanya noroboturu Ekiombe gya Joshua Nyarechi Foundation korwase bunge ya kitutu cha North nigo kiabereke gosira abantu bali batari kwenyara asoko bagajira chinyomba na kolenda afya yo mwana munyaroka asoko yana nebitamba byo bachenu bimanyekanite na sanitary towels. It's a challenge okonyerekera abana barasama tukabo abange bakomise school asenyencho mbali family chinyinge nchiko ikirani kubura bitambaye ikiri tukuri rero toikira toira abana chero kitambaye. I'm hoping mbaye tukomisi lazima I'm hoping buti bale bakora buya sama so kere kero konyoro mwana nyeruka arasama tukae aho konyora abucandika kibirengerere ebitambaye byo batenu bira nibo aseri goririanse eri abayiboli baito baranyara ko bakonyora chibese tokonyora abana baita baiseke ande baranyara ko bakwegende namasomo ikegera buna bono iga asomo tienya bana komisi bari skuru amatuka 3 esenyencho ekonyora kero bale ngakichi ogokongu okonyora mbabu atikende bakobeka bune bitamba byo bachana gokwana imeye ward ya sensi eskuru yoboroso ya St Anne's Getare amono nyabikondo primary nigo bachengera obokonyi obwe na gwakangambia mono. Ule muda ambao nimekaa hapa sijaona pendekezo kama ambalo mmefanya. Tunashukuru mwakili Joshua Nyarechi kwa ile ambayo ametendea. Kwa kweli umekuwa ni msaada mkubwa. Ingawaje chumi ya Kenya imekuwa mbaya. Tunashukuru sana kokote aliko Mwenyezi Mungu amsaidie zaidi ya yote amuongezee. Boigo aborokiwa nigo baserokereri tukeri na gwakambia mono asoko inyorwa. Kusaidia na hizi sodo. Shukrani tulizima zikufikia kila mmoja wetu ana furaha. Matatizo ambayo tunakumbana nayo hivi wazazi hawana pesa kununua hizi sanitary towels, lakini sasa mmetusaidia sasa. For helping us with sanitary pads. You can help the others who are in need. Thank you. Komenta nayo abali munigo beneria mbya mono gucha somo samario muyagwe sokya na kwenyera omwana munyaroka anene mono chinga kie chiga uchumi yense ya Kenya chire chinkongu gochia ase chinyomba wengi atakosa mmoja leo kesho mwingine ukijao mwingine. Sasa na ikiwa hivyo sasa inakuwa vigumu sana bila mwanafunzi kupata ile ambayo anafunzwa katika elimu. Kwa hakika mmetusaidia na ikiwezekana mtutembelee kila muhula. Kwakira Joshua Nyarechi Foundation sengenja chero konya abana baito ebitamba byo bachenu tiganya samuseni na ndamamente na inu timu yonse tunawashukuru na sasa tigabaseni. Viongozi wengine ingewezekana kidogo wangeangalia wanafunzi sana. Chumi ya Kenya imekuwa juu, hata kula kumekuwa tatizo. Wazazi wenyewe hata wanashindwa kununua chakula. Ingewezekana wao wakifanya kwamba wanatupa hizi sodu kila kukicha kwa msaada tu. Twabonelya maya tema mokonya abana bose mechando nemengere mechiweta obutaka nobonge bole na abana abange bale mechiweta ende bakonyu baje skuru 100%. Ikombia mosenge choko ante bitamba ebituli rero ende bakonye abana banka matuka mange ebitamba ebi byabasubati bosubya abana Kinyaroka especially buna abana abale primary school bali bali wa access ligoli bali sukia sinini biturumbo 15 at least no mwana ncho kawaida anyale wa access kugorero mwana waye erindo bya konya. Kuripotele kitaseniki Ndizi TV korwase ward ya sensi egotoka imeye bunge ya kitutu cha North imeye county ya Kisii elietalia Nendipon asanya.